Svima ljudi, dobrodošli u Food Draft. Ovo nam je prvi Food Draft u FIFA 16, ali idemo. Ok, krenut ćemo sa 4-3-3, ali ovo nekako. Onda ćemo uzeti ovdje James Rodrigueza, Julian Song, to ću ono bolje nabrati. Ovdje je raketa. Lijevo gore, onda napad, uzet ću Faka, obrana, to jest back, Carvajal, Varan, Parta, Marcelo, golmana, Oblak, ne, Alves. Sad treba mi napad. Ne treba mi ovaj, treba mi čekam to oni dalje, ipak mogu oni igrati ovdje. Mogu bi. Griezmann. Ovog ću se nekakva razlika, ali tako malo bez veze. Uzet ćemo Terry, uzet ćemo kogo ćemo Ivanović, majko Božja. Kvadrata. Jer moguće ovog ću tu. Ja, ne mogu više od 84 napraviti, ni da si ne znam šta. Ok ljudi, ovo je Food Draft i vidimo se u sljedećoj epizodi.